All India Radio Imphal Medium wave meter zathum somli point khat kilohertz agyat somgyal ani le FM megahertz zale thum point nga pan hongki puangkhia paite program hi thunin Thuthak Lakkhawm Simna le Lamka North Division Choir EBCC akipan phatna la ngaina nei ding tuinamasa Lamka North Division Choir akipanin Tatsa chilai inangai ding All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm Simtu Joyce Nianglunching Manipura Zanin COVID-19 positive som kolegukin kibelap tunita na Manipura positive case zasagi somsagi lesagi omlaka mi zanga somlilinga te active hin adam doina ekol hilelo official to swakin COVID-19 adam lowa the pasal som guglelile numai som thumlani te state danga hongki panahi dan gen Nana Paite to COVID care facility muna dam do hoy takto etkol hidingo uchi bangkala mi dang somlelite virus free chite zong dam doina pan pot sakitaw hi Nagalena COVID-19 adam lo etkol na hoy zelin zanin percent som get lagyatung ni veite sa omnong into inetkol dam mi za som thum lagyat phata zana ni vei mu kya thakto aveite tuin zani le khat phata Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma in Zanin Shillonga Community Quarantine Center, Sonrai Bansa Secondary School, Lumoba Bapai na omte vakimopi hi. Kamuna omte na sem tu tele, Asha workers na sep na hu na kipte tunga kipat hugen. Meghalaya tunitan in COVID-19 positive case som lilethum. Mi khatsita in active som le recovery som thumle li phata. Huntua ma COVID-19 zia ka April kha pantang khate
มีสังสมเลขัดเลจังอาเตมิโซรัมตุงตา Official Thuthak in PTI kianga Delhi, Chandigarh le Ludhiana apan amizani vel Arunachal Pradesh akipanin leng mi somne thumong tungta hi dan gen Utikala zanin Bihar le Jharkhand apana mi som gugle khatte zong agamla moso ki kinamu Mizoram atulelin COVID-19 case zaleli active za som thumle khat mi kwa et koldam le quarantine center zasagil somli sangsagil somli omlel Nagaland State Sports Academy Indira Gandhi Stadium Kohima to Khelo India State Center of Excellence KISCE dia ngaihkhiakna Youth Resources and Sports Advisor Zala Nekha in Nagaland mi PTA de ki pawaile khangthwa chamte ni hiding chi Prime Minister Union Sports Minister le Chief Minister te kyanga Sports to kisaya kidop kangna hunhon pia chin ki pathu gena Nagaland Youth Resources and Sports Department athai top so apan ladinga kisading wa hi chi First phase a Union Sports Ministry in State Gyat Nagaland Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Kerala Telangana Kerala le Odisha te telkhiang masakna nahi 296 International Day of Yoga chi alopinom Prime Minister message to lopna kipan Tumalamin Modi in India ta social distance danga yoga hi ding chin na gen ngaita taksadam theina ding lungsimdam na ding lai immunity hoina ding adin mun hoi tak yoga nei hi kumdangin yoga day chu alompi in ki hom sek male COVID-19 hongom ziakin mani in chata nei ding chi hongki chi hi tu jing da guk lakimin dur da sana Prime Minister thu gena patna hun so ahia Morazi Desai National Institute of Yoga in live demonstration in discussion hunjong jang na omhi President Ramnath Kovind in 26 International Day of Yoga tui tungton in kipa pi thupuang COVID-19 pandemic din mun yoga hi in taksa le lungsim hon no sunuam ahi meeting in ahi wa kipa hwai ka sa chi Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in mi sang som kolekuk walte yoga instructor le trainer ding a Skill India Mission noya chil siam hiu chi atangpin Uttar Pradesh Maharashtra Karnataka le Madhya Pradesh Odisha Kerala le West Bengal apan hiu walama thilom meng lo annular solar eclipse ni ok wal atangpia ring of fire eclipse ke chi tu nya mu the hi ni okin wal masang na pen ni sot ni pen ahi anugarap le Suragat Rajasthan Sirsa Jakhar Kurukshetra le Yamuna Nagar Haryana le Dehradun Tapowan Josimat Uttarakhand ten hiai honora face muthei dingu mundanga ten themchik cha mu thei lel ding khapi in ni tu so lo chik sung tom ding amial luat na lam om ding hi solar eclipse sa ni khale le ki tuak chet lowa Waizia ka athem chau mial ni le khale leite ni okval kichia zone khata om chet chianga solar eclipse ni okval omvek himai hi Ministry of Science and Technology in Midbull X-ray le lemble khongjanga enloading chi tui alim na ejong pithwai lo hi chi Ministry in Welders Glass 13 ikele 14 te zanga mita nisa ethei hi dan gen ni okbal pen jinglam da kwale minisom alegiatin bhus kwa panin mu pathia dakar linong ni taglam dang ni le minisom ni le kwandi brugat asama be hi igam sunga COVID-19 patient dam lo kibe lab zelin dakar som ni le li paita ni sangkwa zakhat som ni te damta tunitan in dam lo lakni sangsom le thum zagyal le som thum ten dam nanga ta tulalin mi lakhat le Sangsam Guglagiate Ekol Hilal Union Health Ministry Thuthak Sarkar Lab te Zasagil Somlingale Private Lab Zani Somale Kwabela pa omhin gen Delhi Lieutenant Governor Anil Baizer in COVID-19 asiam sinamun teninga quarantine ditia thupiak zukik COVID-19 positive case damdoi inle ina kituam kolna dinei laute bel siam sinamuna tuam ko hiding chi Nikhata Tomni pending in Telangana in coronavirus positive case zanga somlile gukzanin puang hiai toy gomin state mi sang sagile som sagile ni COVID-19 case som
et koldam sang thum zanga legok asilo zani le thum phata Bihara tunitan in mi et koldam sanga zathum somguk le sagi phata positive case sang sagi zanga le thum asi somnga phata asi tamna pen Darbhanga district ahi Maharashtra COVID-19 ve mi sang khat Lakkhawm sangsom ni lagyat zani le nga pha a asilo sanga zakwa som gelli et koldam sangsom gugleli le za som nga le thum Gujarat COVID-19 case sangsom ni le sagi zani som sai le gukpha a asi sang hajaguk som thum le kwale adampi sangsom le gyale za sagi le ni kidaupi ni na waltung tuan na champha som sagi le nga na Tokitwa kintu khasom ni leli in Moscow victory parade omding wabding in Defense Minister Rajnath Singh Zinding Russian Defense Ministry Sergei Shoigu in Mr. Singh Achial ahi victory parade to maini kwa ana isakimale COVID-19 pandemic ziaka hunso ana omahi victory day parade to Gallant Singh Light Infantry Regiment a major rank makaiding ahia kidaupi ni na India se paiten leng akik pumpiang na uthegi gan na le za na sai hiding ahi tunia dia Thuthak Lakkhawm simkhiak thei hai tengu ahi tunawana Lamka North Division khoi EBCC te kipanin o ngaina veng e chila ingai ding Lakkhawm
na bana Toupa huni na neita chilai ngai non ding to phana lai ngai tak Lamka North Division khoir EBCC te akipanahi All India Radio Imphal jingchen Thuthak Lakkhawm Simna le ngai hetu ten la to leng kilom tak tak na hon tel khom te ngai nai nei ding tuin ni tak lam dak le minute som ligin to kitoni ni huna beita mun chia Paite program ngai teng teng omnom le mangpha